Abahagizi ba Arsenal omuri Ntungamo Rubare bagizereho kushaba ko mutano ahakanisa ya kibonwa cha Kivu Uganda omuri Rubare Ntungamo ubu bari kujaguza kuhangura ekikopo cha Premier League bwanyuma emyaka 22. Okusima kwabo kubiro ko mutano aho bareserewe ibihembo mu kanasegi kandi nabwanyuma bakashabirwa umugisha bate bakaza kumarira umukoro gwabo. Irizuba kwaje service mbangu mununga aha bokusima kwa club ya Arsenal kandi emazire myaka miringo mununga itatwara kikopo bwanyuma yo kusinga ekikopo cha Premier League. Irizuba baje kusima pangu munongo mu gihugu mwanya Omuburizi w'ekanasegi Obadiah Neitwe aterira abantu bono muranga okwemanyiza okugumisiriza kandi bakehara entaro ubu barukorera entunguka nonga ba Arsenal n'ekigambo twatwira mu church bantu bashobora obukigambo cyanje mu Efeso eshuro ya 5:15 nabwo eco berinde mumanye kubukugenda bagenda kabatine bwenje bana bashaguza bana celebratinga bagire okusima omitima yabo kandi naro kwerinda na munonga evidence eco kibareta kwehanga no kumisiriza kuko kumisiriza bwire buringwa bakakujaguza ekikopo cyabo embage yiteye kujaguza ekikopo cya Premier abagizi ba Arsenal kurge myaka 22 takakoze takabwire ekikopo cya Premier twina amashimire gwa mingi abantu mubareba mu ground erizoba omuhekera tumweta ngo atujoininge ukoza abantu mwana mubareba kubizira ejinyo timwe rya muramwa kandi aba bayoreka ngo no barabe barembera ekikopo cya Champions League babire bine kujaguza ahabuko bakibire cyo mutano ukuyambana nuko tukutandikire abo kuba hatiye hingambire ishaheze turundina hakasente bakatopushaho twaja nko mukoro nkogu ninga hagira umuntu waferwa nko muntu umuhagizi wito Arsenal tukamwikira ekigombe cya Arsenal cyatandikire cya Fusanizi bene program yo gukora ibintu by'entunguka byinji mu misho cyo kubanza nitwenda kutandika saving kariki katandika kurundana sente kazite ko mu banka kuzirakanye katandika kirabe yitu aba bongire bashobora ngo borekere kutandikaho ekibina cye byentunguka o barukwe ihomboro omuryecho tukabagizi ba Arsenal hati twine hentekateka ntwenda kora n'ekigombe tukaguma hamwe tukatera sente zikatwirukangira tukakwatiranaho bona time zanire season yona yaje marebe mbere tebo nojo tango chikopo chibenchi chironda chonchoreka ngo kuzana season yone kamarebe mbere tebo chamasa bweche ibine yenda ebire nejachi ebine chimanya kandi okore mu twari chikopo cha champion nico naco nikibaho ahubwo abazana babiri abantu babiri abamana barwana najero gikariro ndisho. Timu ya Arsenal ni yahangwire ekikopo cha Premier League ahabwa season yo mwaka w'2025-26 kandi eremirwe hake kutwara cya Champions League bwanyuma yo kusingwa timu ya PSG ahabwina abahagizi okwetorora ensi yona bahaburwa kwatanisa omukagira kwabo kandi bakabingo bworo n'entunguka kiziraho gasha kwa Samuel Humuza abo Tayari West.